guru, itulah. Dan kalau pahami guru, dari itulah. Masuk mana sih? Ini satu omongan ya, Andri. Diho idetku Mama Mario Rodo Hanson Dilam Nalau pasahaton Ulos pasirangan tidak Omong ulos pasirangan kita ulang-ulang Borak mau mendapat Tuhanmu Nah ikhlasnya beda Dari dokter Bebas setengah asal tiramu tidak dua hingga membawa sehat-sehat dan tidak dan tulis malam kalian imajinasi aku sedorodokku pasangan mengusir tuan Nison pasang penjelasan dan baik. Jadi itu di baju-baju Tuhan kado di seorang pelindung dilihat aku kado ulus parompong simbol bangunan di balik luar jalan buka masuk ada yang kolong jorok kaki dengan jatuh lantai itu luka sonak kau tidak bunda roh kami pasahaton ulos persirangan lau mana puji nau dinatikkan monito kalau gitu lain
kami semua di diri kami. Biar Tuhan akan kita hai mason. Berhak itu. Tidak hubungan hatu Tuhan yang kapal Tuhan ni. Kalau iruhat Tuhan kado nekon berhak itu katakan. Jadi itu on mahal namin di Masirahan kepada Tijon. Isando kami akan mengambil sa pumuan. Ako ng kami ito, nasa loobe, habang irohay, main muna di Papua, di Medan. Selamat jalan ito, sa pumaran yung kumura, nang suwani, hudagalong sejabo din namin. Nang suwani majiri masakal lumakan. Ulos para Di Tagalog, sorry na magka-paribanang. Nauli ang bro. Rakdo kita, Raja Nabi, marhabuk diroha, di barlau ni inanang itu. Dari doi, digarap hamu, zelarekta, di pasahat tamu, naking parbuibir. Tangyang mga asa pibok baru pas salongan firma terdini manami dong beremu tuzulano luju-luju tulang di rejumi rohanami dan ulos pastirangan ng dia mo ulos sabi ko mana putina uli putina dinggam di yang tenang di Nauli ang bro. dua beremosi buat tunas. Martanya kita tunang tutik kita negro. Asal kasih mas dirohama. Ayo patta tutik kita. Tanya aku mah berema. Masak-sak mo. Yaitu dulu di mana Dakota dan Pemberan Roma. Yaitu Darua di mana Dakota dan Aitan. Soal lima nak tahu mana asal ragu. Nomor sasi tahun non. Jangan bisu lau bagi budi beremu.
tulang labas melotung pehonan hata morian nabui terpasah tami Tuhanmu lasma rohani rajai sokna urut nanti narap marsita orang dohi tulang Nauli. patikian pasah tami ma Tuhan Wala tayo memburu. Ya, inanan ni Pangulong namin Raja Siregar. Tuhan, dang naliluhami alituhan siyang kapasyon namin. Alay marningo dohami yakka nasalku rakmasal mahami tudo puy hami pinamarpungo rap patuluhon balga nirohanami madalo pasu-pasu na siyan puy alima Tuhan dang guru dihami ali Tuhan alay koro sa luhut na napasato ni hodo na mga lehoni ali Tuhan di ujung ni ngulung ni iboto namion marujung ke di ngulung niya ito namion alay molohami ali Tuhan marningo Tuhami at kanauli at kanadinggan di pasaron nami terlebih hami ali Tuhan hula-hula na Tuktong Tuhami di pasangap ipili Tuhan pasu-pasu manang koparani amang guru nami Adong doben ali Tuhan akta itki na nang sidalanon ni akta tulang ng songan ni Tuhan robot na magkolong ni keluarga Siregar ison ali Tuhan ditanyang nami ali Tuhan wasak kami per nami Mario robot kasya molo yan akong ali Tuhan lay nami tongdo bumos pagulong nami ima dalan sila mo tulay namin adong do dito na online namin yun danggoy silang do ulaw tagalong mula ma Tuhan magkilala do kami di si nagabi silas ni Roha do hage imalay namin yun magula-ula do tagalong Tuhan sa luhut ni sakat doy alay ko do na mga linito kami pasu-pasu mahami sa luhut na alay Tuhan duholo humasak kami sa luhut na abot ni Rohan namin ni mulutong pe adong do pe na magkolong iboto namin ng buirak do kami apalitik yun lehon na alay Tuhan Rohan na iya sa Mersida lapapagakton nagguru na hindi lahi pagka na magkolongi kaludihan minuayin di punguan namin na adong di Jabutarikon marika na po Jesus Kristus doon namin nung pasag kami ima pagpudi tuli boto namin manapudi na uli na rin doon may Tuhan mula di mali Tuhan Amen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih telah like, subscribe, dan komen channel YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.